Kurumirira githagathago kiria kieyumiririe kamiti-ini ya ithurano na mihaka hindi ya githurano kinene kia mwaka wa 2017 ikundi itiganite ni ciambiriirie kuheana mendikithia macio megie mogaruruku maria magirirwo gwikwo kamiti-ini ino. Umuthi gikundi gia Center for Multi-Party and Democracy nikio CMD gigukinyite mbere ya kamiti ya bunge igi urutithia wa wira wa gatiba na kuruta mendikithia makio maria ni mamwena muikariri gite wa kamiti iyo akorwo agithurwo ne makamishina handu ha kugerera kuri mutongoria wa bururi. The president is a candidate and therefore an interested party in an election. So must the president appoint the chairperson? Must the player have a role in determining who the referee is? Selection of the chairperson should be left to the commissioners, and this is the way. Uduria muikariri gite wa kamiti no Jeremiah Kioni augire uri na morito kuona watho ni uhete mutongoria wa bururi mahinya maya. Ni meciria matangihota kuhinga na ihenya tondu ukiheria igathiriria riu ria watho no nginya ugarure gatiba na gicunji kiu gia gatiba ni kiria gitangigarurwo ni bunge kana andu meigite handu hana no kigarurirwo ni referendum. Mendikithia mange maria gikundi giki gikwendikithagia ni muikariri gite wa kamiti ya ithurano na mihaka to muhaka agakoragwo ari mutaramu wa watho undu uria kamiti ya Kioni yugire ni mugaru na watho kuona maundu maingi maria mahutanitie na kamiti ino mafataraga mundu urataukwo ni watho uria ugite. Must the chairperson be an advocate? We understand the chairman should be a man who has qualification equivalent to the level of a judge so that he can be able to make decisions that will bind this country together. Thegia yoguo kamiti ya CIOC nirutite mendikithia matiganite maria nimo kunyihanyihia makamishina a IEBC kuma 7 nginyagia 5 kamiti iria ihokeirwo kwamura makamishina ikorwo igithie na mbere na wira ucio. Tungimaharagania atatu matigarire gucoke kugie no gwati ukwenda twike githurano bururi-ini tutingiguithaniria aguthurithania no bururi ungigia thina-ini. Kamiti ino ya ithurano na mihaka ni yendikithitie kamweke ka murugamiriri munene thutha wa Ezra Chiroba gutigithio wira. Ngiribotera Kameme TV ritwa riakwa ni Maina wa Mwangi.